Jednom sam išao iz Vukovara u Našice automobilom i na jednoj ravnini dugo vidim automobil u susret i njega obilazi drugi, ali taj nikako da ode na drugu stranu, samo na moje strane. Ali još je tako daleko da nisam ništa kočio. I vozim ja 100-200 metara, situacija ista. I još ne kočim jer još daleko, već se čudim kako mi prešao na svoju stranu. I kad došao sasvim blizu, ja sam to prikočio, ubacio nižu brzinu i vidim on ide kao prema kanalu s moje strane. I ja sam prošao između njih dvojice. I on se susreli na rubu kanala, to je bilo ujutro oko 9 sati. Vidim registracija Nova Gradiška, znači nije došao iz Filingena iz Njemačke, pa cijelo noć putovao i sad zaspao. U automobilu dvojice. Kako je moguće da su oni nekoliko stotina metara vozili po moje strani da nisu primijetili? Nemam pojma. I kad sam kretao, ja sam taj put blagoslovio. I nekoliko puta situacija, baš što se tiče prometa, izbjegao sam nesreću, molio sam, blagoslovio sam taj put. Ali sam jednom išao iz Našica u Brod, vozio neke Borovčane, u vrijeme rata, odnosno bombardiranja Broda, došli u Našice, pa su išli ja njima tamo po stvari i sjeli su poslije ručka u automobil. Ja se nisam sjetio ili prekrišti, uopće nisam išao na bok. Ko grom u jagodi. I u prvom selu za Krndije jedan me pošinuo, sva sreća, nije bila velika šteta, samo 3000 maraka ono vrijeme. Šta je to, sitnica? Tako vidite, moramo blagostivljati. To je za nas volja Božja. To je plod obraćenja. Da računamo s Bogom, da ne prepuštamo život, okolnosti života, situacije života, sudbini. Onda kad se dogodi nesreća, onda je kasno. I izbjegli bismo mnoge nesreće, mnoga zla u životu, kad bismo blagostivljali. Ili reći ću grubo ovako, zamislite da vam je neka sudbina namislila neku nesreću, vi blagostivite svoj put, s vjerom to izričete, Bog će tu nesreću maknuti. Neće se dogoditi. Priča jedan doktor, vozio se na Korčuli automobilom iza kamiona i počeo obilaziti kamion i kad je bio nekako uz njega, kako je cesta tamo, mnogi zavoji, nejedanput ide u susret drugi kamion. I nesreća je neizbježna. A on se molio, vozeći se, molio se. Jedanput kaže svjetlost. Koliko je to trebalo ne znam, nego kad je svjetlost nestala, ponovo situacija. On vozi sa kamiona, dolazi u susret onaj kamion i prolazi kraj njega, sve se razriješilo. Jasno vidite da riječ Svetoga pisma izgleda fantastično ili nemoguće, kao idila ili priča. Ako mi nismo obraćeni, nećemo ništa prihvatiti. Ali Božja nas riječ poziva da se obratimo i da vjerujemo evanđelju. Dakle, ogromna je snaga blagoslova u našem životu. Pozvani su blagostivljati. I to je zato što svu svoju Božju silu usmjerujemo na neku osobu, stvar, situaciju u našem životu. Blagostivljati zapravo znači dovesti Boga u tu situaciju našeg života. I u kakvoj god situaciji života bili, ne dopustimo da nas zahvati duh klonulosti i beznačaja. Moramo nastaviti vjerovati u svim situacijama, ne biti malodušni,
da nas zahvati pesimizam, depresija, beznađe, bolest budućnosti, kažu, koja je već počela je upravo depresija, beznađe. I vi vidite, možda znate u Hrvatskoj, ne znam kako u Njemačkoj, koliko se ljudi, osobito branitelja, ubije. Duh beznađe, depresija. Uvjeren sam da je depresija direktno od Sotone, da je uzrok Sotona, jer vodi čovjeka direktno u smrt. I takvi ljudi razmišljaju, sanjaju samo o smrti. A on je čovjek ubojica. I da se depresija liječi vjerom. Kako vjerom? Tako da se ti jednostavno odrekneš svoje depresije, svoje depresivnih misli. Isus kaže, ako se ne odreknete svega što posjedujete, ne možete biti moji učenici. I mi prvenstveno pomislimo na materijalno. Međutim, Isus kaže svega. A vrlo često mi se držimo i posjedujemo svoje misli. Znam ljude koji su bili u depresiji, da se tih negativnih misli drže kao pijani plota, umjesto da ih se odreknu. I kad osjetite nešto negativno, morate se u Isusovo ime odreći. Blagoslovljajmo i očekujemo da će Bog izvesti sve na dobro. Zato nam kaže Sveto pismo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Oni svoga sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Neka nam ne prođe dan da ne blagoslovljamo Boga, ljude, stvari, okolnosti. Ne dopustite to. Počevši ujutro i kako u životu ne ilazite, ako idete naput, blagoslovite put, blagoslovite djecu, blagoslovite okolnosti, blagoslovite stvari, blagoslovljajte one koji vam zlo čine, govore, misle o vama. Jer tada smo u volji Božjoj i tada kidamo zlo. Zato ako želimo biti sačuvani od tolikih zala u životu i od ljudi, od stvari, od okolnosti, onda su pozvani, kako nam Božja riječ govori, blagostivljati. Obraćani čovjek dat će se na taj put. Vjerujem da ste vi za taj Božji program u svome životu, da biste mogli zaista bašeniti blagoslov.